sahabat dan Abu Bakar bawa tersebut Nabi berangkat buang sahabat dan Abu Bakar Allah jaga berangkat tanya sedikit tabur besar kepada banyak sadua hari tanya sedikit seni budaya tanya berdikir Sayyidina Ali tinggal di rumah bersodong poda bangsa selingkah Sayyidina Ali tinggal di rumah bersodong poda bangsa selingkah Nabi terayun pergi dalam tanah bekalan musuh jangan terhantar Nabi terayun pergi dalam dalam musuh terhantar Allah jaga narakan tajam sedikit tada besar kepada bangsa saduanya oleh besar tajam sedikit seni budaya saduanya oleh besar tajam sedikit seni budaya Allah hidup jolin sirgam tanah dalam otoba musuh celaka hidup jolin sirgam tanah dalam otoba musuh celaka kabar dalam tanah lama kawan musuh kapan sanu kagak pada bantah kabar dalam tanah lama kawan musuh kapan sanu kagak bantah Allah jadi barakan tajam sedikit tada besar kepada bangsa saduale boleh besar tanya sedikit seni budaya saduale boleh besar tanya sedikit seni budaya Allah nah ikan jahat kita akan kepada mata kabita lahirkan jahat kita akan kepada mata kabita bantu kerja musuh kakaru urung ditunggu hana berhoka bantu kerja musuh kakaru urung ditunggu hana berhoka Allah jaga barakan tajam sedikit tada besar pada bangsa saduale boleh besar tanya berdikir seni budaya saduale boleh besar tanya berdikir seni budaya Allah betapa Ali laju disasar Nabi Muhammad kapegahkan betapa Ali laju disasar Nabi Muhammad kapegahkan Ali nujawab mahadal tempat dengan di tempat dengan terhantar Ali nujawab mahadal tempat dengan di tempat dengan terhantar Allah jadi barakan dajah sedikit sare kepada bangsa saduale boleh besar tanya sedikit seni budaya saduale boleh besar tanya sedikit seni budaya Allah kata yang kawan si malam juga Muhammad gada hilang di mata kata yang kawan si malam juga Muhammad gada hilang di mata baulun bedal kajam lupa karena jumpa baulun bedal kajam lupa karena jumpa Allah jaga barakan tajam sedikit tada besar kepada bangsa saduale boleh besar tanya sedikit seni budaya saduale boleh besar tanya sedikit seni budaya Allah dan jadi
di seluruh dunia yang musuh semua. Banjir dengan ani kemenang di seluruh dunia yang musuh semua. Musuh berpikir dengan juga jangan dipandang orang jahat. Musuh berpikir dengan juga jangan dipandang orang jahat. Allah jadi mereka tidak memikir karena besar kepada bangga saduale oleh besar tanya memikir seni budaya saduale oleh besar tanya memikir seni budaya Allah kami jago dan budaya di pasar jadi yang musuh berdua kami jago dan budaya di pasar jadi yang orang berdua orang sare tu kami nabi berkemarga ke bandar lagu orang sare tu kami nabi berkemarga ke bandar lagu Allah jadi daratan kami berdua kami besar pada bangga saudara punya besar pada mari bersama budaya saudara oleh besar tanya memikir seni budaya Allah jadi budaya dioleh Nabi masanya saya jalan jalan Nabi budaya dioleh Nabi masanya saya jalan jalan Nabi lebih bersama tempat Nabi melihat bersama Tuhan Nabi lebih bersama tempat Nabi melihat bersama Tuhan Allah jadi neraka tanya memikir kedua besar daripada malunya saduale boleh besar tanya memikir seni budaya saduale boleh besar tanya memikir seni budaya Allah Nabi Nuh tamang lagu abade Rambi Nuh sebagai merah padi Nabi Nuh tamang lagu abade Rambi Nuh sebagai merah padi Karu yang hijau dijali apa Jejak Nabi jah berbeli beri Karu yang hijau dijali apa Jejak Nabi jah berbeli beri Allah jaga norakan tajam memikir Karu besar kepada bangga Saduale oleh besar tajam memikir seni